Poštovani gledalci, dobro večer. Neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju. Avijacija NATO je večeras u prvom talasu agresije na našu zemlju gađala ciljeve u Prištini, Kuršumliji, Užicu, Danilovgradu, Novom Sadu, Pančevu i Podgorici, nezvanično saznaje od vojnih vlasti. Prilikom napada korišteni su vazdušni prostori Hrvatske, Mađarske i Albanije, obaveštavaju vojne vlasti.